بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شباب خیر. نرنا راست دست پیکر لاستودیو میوانی ما روزنامه‌گر و نویسکار محمد باران خیراتن سر شباراتن. خیر خودی لو و خودی جوارزی. و سر سخای پیداجی و نویسکار لیکولینر برز سیفتین آرمان و میوانی ما گاوه کدن اویش بشتاری برنامه ما و تماشاوان هیجا لغزه هویتیا رژیم سیونیست به ناوردوام که 2 ساله ام به هویتی خبر دادن دنابینا دیوار و آوه دا رژیم سیونیست و دولتین در دور ملت در دور غزه وان محکوم برچیبون کریه و احتمال خلای دنابینا ملت غزه ده 2 میلیون انسان لبر شعب دنیای و لبر وجدان عالم اسلامی لهویه علیکارینه دنگه کی کو و هویتیا رژیم سیونیست بده سکناندن در ناکوه و ملت غزه روش بروش زاروکی وان ببکی وان سوی خلق سیویل جبرچینا حیات خواهنداد کن زاروکی کو جبرچینا هستی وان خویاد که لبر چوک دیا خوال هویه مرنینه اوه هویتی دیروک جاره که قید کریه بلکی انسانیتی ایدی الهمبر و هاتی آسته وساکو نای عفو کرن و قباحتا مزن لبله دیسا جی 2 میلیون انسان هر رو بانگ دکن هر رو گازی دکن جبو و وحشیتی بدن سکناندن در کون کولانا در کون میدانا برا رایدارین و دنگی و سحبکن لبله رایداری کو وها دنگی خوکر کرنه تنی جبو اقتدار خو بدومینن حسابات کن کتابات کن اوجی دنگی ملت سحنا کن بله امی ایرو دیسا روشا غزه خبر بدن لعالیه که روشا ملت غزه لعالیه دن دولتین کو بانگی رژیم سیونیست کن لبله نادت کسی دولت کوک فرانسا رژیم سیونیست را جبو گاو پاش باویجه و تهدید که تهدید آوی چیه از دولت فلسطین بفرمی ناس بکم و قبول بکم بدولتی دولتک وها کو پشتگیریا رژیم سیونیست دکر ترکیه چه دکه عالم اسلامی چه دکه دولتین وقت مصر و قطر و سعودی عربستان چه دکن حقیقت روشا ملت غزه کی سری چه فکره چه خبر ده امی سری طبیعی خبر بدن انشالله دور اجی امی وگرن مجارا نافخویی پیواجویا ترکیه به ترور هاتی ناف کرن چکتانی نا پککی و دورا و کمیسیون به آوا کرند پارلمانتوی ده کمیسیون و خباتان بکن سر به مسئله ام خوازن خبر بدن که سیفدین هم خیراتن سرچواراتن خودی جو راضی به خدای تعالی بخیر درن انشالله خودی جو راضی به مساعده ها به امیر استودیو دست پی بکن که محمد باران یعنی راستی ایدی جیش خبردانی را نمایه تمام گوتنا هاتنه گوتن تمام آخافتنا هاتنه کرن تمام بانگا هاتنه کرن بدنگی بلند جی روشا ایرو امتدانه امی بچه آخافتنی بچه خبردانی بین نسر زمان بچه تفگری امیجوی روشی درکن بله تدی تگو عالم اسلامی دولتی کو ناوی وان مسلمانن اداره وانه وانو بتری خلقی وان سریا 5 حویدانه 5 دولتی دانه خودی هیزن خودی قوتن خودی سوزن تقول أما بلي أم أنا دنيرن حفكي جوان خدي هزنينن خدي سوزنينن خدي قوة نين الهمبر قوة أمريكا يعني خدا بترجع أمريكا ترسن وأبجي نشاني مدة وأمريكا وقتكو يعني جوارا بيرونين رودنين والدورا خل بندا كروكي أمريكا الوانجي بخزبه ورا هجومي وانجي بك البندا خول بر روجا خونه أبيجي دزانن تشكي يعني ببرسي وبيجا إسرائيل جبر بفلته جبر بندا هاني بفلته دورا مايا تبوي في تشتيجي دفيجن دفي دورا مايا مادام دورا ويا ويش قوتا خب كنيك لهمبر وانا لسر عزت و شرف خو
وبتبي ملت في تشتي دبيجال سر عزت وشرفه خو برا أم هرن برا أم وان تشتيكو أنا تنسر مسلمانة و جنو زاروكو بيركو إنسان بهيوي و برچيبوني رو برو قاف بقاف دقة بدقة روحي خوددن دبن هستي وشامل بر حميزة ديا خو سبي وزاروك دمرن جان ددن تنه و مها باشي دوی مها باشي دا حشته و دكس جبرچيا يعني بيدر بيبرين جبرچي بونا جان خودان جوانا 24 حفجي زاروك سبينه تنه و مها باشي يعني إجا أبيا ددن نشانداني كو يعني أو دولتي كو عم دبيجن تدي قويا تدي دولتي مسلمانان أو خلقي مسلمان آمنا يعني خلقي مسلمان تمام يعني أو مسلمانة يا خلقي ويجي چقاسي وجسدي چقاسي إيمانا وان كحركتي وبلكي بيتشتيل برشاوي خود بينن يعني قنوة هيسترا دريجن دقرين ودليوان شوتا ياجي هنك جي ام بيجن تدي فانا تركيا او ديار بكر كو انا ام تيدانا ام لي رودنين وقويا تدي خلقي وي درو دوري ما جيران و مروي درو دوري خو ام زاري مسلمانة دزانن بلي ام دشندن هيرن كو او ستارباكسي كل ديار بكرن شان شو بيوان هنا تفتجانا يعني تفتجانا او كسيكو او بريكو قازانج تكن حقي في شكل إسرائيل دولتا ترور دشينج بوك وان سبيا بوان بدن كشتنه ام دنهرن يعني كرسيكي وان هوالا تنيا الويدري قويا تدي إنساني يعني كو عمد فيجن بنيتا خويا صافي و خالص عمد بين تدي واناجي مسلمان ياجي زاري مسلمان بله دي قندما واندا دي روجاوا واندا دي حياتا واندا دي ذهنا واندا دي اجندا واندا دي مشغوليات واندا تشتكي وسطنيه يعني بتشتكي بناوي غزه بناوي فلسطيني بناوي برشيبوني بناوي تبيو زاروك وبيركتين كشتنه اللي بستنيه جبلكو تنيه لو دريت دنيري او مال اسرائيل كو لبرچاوي دنياي اعلان دكن ديجن كاراخو جسدي او قاسي امجي اسرائيل راتسينم بتبي قولا كوكا كجرا ديجن بتبي ستاربكس بتبي هر وها ادني وبتبي تبي يعني دوندرمي الغداي تمام مشتري وان كنت دي الفيدري وان بياده هلند سزاريه مسلمانانه گويا زاريه مسلمانانه جبر في از ديجم يعني او بنجي دولته و اي دي بنجي هفت ديجي بنجي وشش ديجي شست ديجي يعني سريا بنجي دولتي كو بناويوان مسلمانن چقا مسلمان مسلم ملتي ويجي چقا مسلمانن و ايمانا وان كحركتي و رايداري وان جي چقا مسلمانن دلي وان ديشي قلبي وان ديشي بلي دبشتا ام فياجي باش تزانن دولتي كو گويا تدي ناويوان مسلمانن دينا آليكي عربن واناجي عربن دبشتا لهم برشابمانية لبرقامرة برشعبي إنسان وإنسانيتي ودنياي دبيجن يعني تشناد بين بيانات ددن دبي تدين نرازي بونا خطي نزمان بل دبشت پرده دا جي إسرائيل را دبيجن لي خبرا ناوي حماس دنياي راكا جي فلسطيني تنهنا يعني جي غازي تنهنا حماس جي اورتي راكا چه مصرفي تدشا امي بدن حتى جارنا دكبا چاپمنی جی کووانا اصرار جوانایه برهفدانی جوانایه دویجن اگر گاز لویده شی حماس لویده ریوه امهر اوی تشدید بینن اسرائیل را به اصرار دویجن گرک حماسی ده حتی ور آنیه جبر بشون دا نیبجونه هیله ایشه حماسی بقدینه برا بقدن جبوکو تدی اقتدارامه سلطنات ما دسته مدام مینه پریوان مصرف وان حقی الى سلاح وان تمام او دولت عربی بخیرت دادنه
افيال بس شعبايا يعني مرب ياد بينا او مساله جي سرنافك جو برنامج مسري خبر بدن كيك سيف الدين يعني روشاك إيرو أمتى دانه محتاجة تفكرك تشوايا يعني مجادلة كتشوا دبي بداين مثلا وهات شتكي تبيرا من استكارم بيجم يعني أو دولتين كو ملتي خدي وجدان نه مسلمان تني خلقي وان دماكو ام بيجن جعالي بحري دا بحزارة كشتي خو جميع خو تخنه ري تخنه آویدا بربغاز زهرن مثلا يعني تفكرك وها وشارسري كي در نخه ياجي ببروتستويان بدركتنا كولانان حتى كيدر امي الهيفيا شارسريا و مسألة بن عاول رحمة خدي للشهيدة غزة به خصوصا يعني ايه فلسطيني و ايه تمام اخبار الدنيا المسلمانه کو مجادله لكن دبي دما و ظلم تيدا جهاي عاصمه يعني سنور ناس ناكي رحمه خدي الواضح خداي تعالى داري وانا شفاء خداي تعالى اشترفي خو درك خيري بك امين ان شاء الله براي عزيز وقت جو واجی که گفت اگر گو ام بالا خو بدنا ازاحت حماسه وقتی گو خطاب دکی نابه گلی دولت مسلمانه ایجا جه پیرد بچید به گلی خلقی ودی خو وجدان گلی خلقی حر گلی خلقی گو يعني اهل ايمان مسلمان را بيجن يعني خطابتا وانا دولتا را هم دميزن دبي دمات هريدا نينا بخلقاريا شخصا اس حفتي جوتمه يعني يدي اكيمه او ايريشا سرهلدانا لبر سيونيستا جو حماس دست بكريا ازيرا دبيجم انقلاب يعني للسرويتي انقلابك مظلومة انقلابك وتمام خلق الدنيا الهمبر في قوم ملعون باسيونيستا اشيار كر انقلابك ولو دست بكر لورا غير انسان مسلمان تمام الدنيا اذا تجار ديمقراط سوسياليست كومونيست يعني شقا دولتك يعني خلقي وكا كوبا خلقي وكا نابا اشترجم دولة أوروبا خلقيقو بري نها وبنايب نابي دا إخلاقي السوسياليزم الديمقراطي ديني و كلتور مدنياتا واجي دور كنا الميزنة هم خلقي خودي وجدان بتمامي در كبس كاكا يعني انقلابك أولو السروي عرضي دست بكريا إيدي هي حكومة رنما دورة دماغ السوسياليزم السروي عرضي روسيا دست بكر ليسا دمك حالو تمام خلقي جوار رجمي والظلمي والملاتي خنابنا قدي دست فكر وانقلاب كله شيء انسان هر خلق جنابا خرابو يقول بر رجمي خرابو يقول بر سيستما سيونيستا سيستما امبرياليستا الدنيا يرابون دم كله ايروجي امكارن بيجن راحتي انقلابك اسلامي لسر حركة حفتي جوحمي وحماس الهمبر سيونيستا دست فكر او سيستم او سازية سيونيستا وامبرياليزم عمليقا واوروبا كل الدنيا الخورة شي كربون او سيستم شكست او سيستم كت قولوني ويناك بيه ويناك شكست ايجا دم بويا دم دما خلق قد يخوشنا خلقه انقلابي خلقه قد بي سيستم دا بي ظلمي دينين قرار هجبر له الحمد لله مدميزين تمام أخبار الدنيا صادقة أنا تمام إرقاء تمام أهل إيديولوجيا فكاجتي مدميزين راب جاء أف وقته جو إيرو مادام كي أف سيستما جو سيونيستا وإمبرياليستا لسر عرض مسلمانة داني أف سنيوري هاناكي وأف حكومتي هاناكي
وقبل لشكري هاتها بسلاح تشك وسلاح كناش بو خاطري محافظة السيونيست الدولة السيونيست صازي بكن شغلك يولو فلانك يولو دايما كركا إيجا خلق زيكيشت حاول دور يعني بجميع بعربة بتشن نوعي بوكاربن بمشن وفي أبلوقاي في سينور بولدورا فلسطين غزة دانينا وبشكينن بنارن جي خلقي مصر إنسان قرابو مثال بلكي بتوجكا أما وكا مثالا بو گمگموکی گو اخته گو آفش جو آگری إبراهيم عليه السلام برده هنك بگیرکا مثالك زهر بشر لما گو إنسان قرابو وهنك باقليات هنك وارن خصنا شيشكي خصنا نافا خد شيشكي وبردانا بحري وأوناكي وقتك ها غزة تسيرا وينا أو ياردما بدولتي وكا أردو باشتر بيجو مصري قولو بطارة داويجنو إنسان دون فرشقن تسيرا وجاي بهترشي بلكي أو ناج ياوا مقبول ترى دورا ياوي ناج دلبو أو إنسان ترشواتهم أما يا فايد تشيا هم نيارتيه دكن وهم جي قوتي لا يموت ددن روغو فا إنسان رجمة تروريستيونيست والغورا دلي خود نيچيرا وابكي رو واناكي بچك وسلاح وبتشيبون برشيبون شهيد هاش بو خاطريولو وكا گوش كي كرم كيا إلو دم دماغ خلق رابط وملت رابط إيدي أف حكومتي كو بيجن باب سيونيستارا سوز دايا بمارا انلاشمه ما أبارا نظامشنا دو بحانه خود كنا رئيس وكا البيت تزبيه جبو خاطري يعني أبناكي عيشي خداكم إيرو تلكي إنسان خودي في وجدان فرسي دي أم بتهنين يعني أف قوتك زيدي مصر أم فاند وخوف وسلاحة أم نكان بيشي لو راد دستي مدنيين حكومتي ما قرق أما أف حكومتي كو إيرو لسر سري مسلمان حاكم جي حاضري كواج بود دجمناتيا سيونيستا تنيا أجر حاضري كوانا أبانا إيرو يتشك وسلاحي وفلاني واجي كل هم برسيونيست أما عم دميزين إيرو سيونيست شقا بيتابجن شي فلاني تابج نحوله أب دولة أبي سوزدة دولة مسلمان شتكر تديد همان إزاحات كر ياو أمجي حالك مجال باش هشتغالها إيرو سيونيست هندك شهيد إيرو ظاهري قرآن كرد إيرو اشترى بيجن إنك ياردم شي عندك ويا مثلا مجلسا خدا فلان دانين قومي فلان عرضا غزي إلهاق بكن أمي هما صيرا أمرونان أمي يونتيما فلسطين رونو عيد بهاني خو كلنا الرئيس اشتشبو خاطري له دجمناتي كفا إنسانا حاضري كفا إنسانا با سروكا با موضوع سر دولة المسلمانة لهم بر سيونيست أمينا لولا دجمناتيا والباوانينا لولا اگر قد دجمناتيا و اگر قد نياتيا سيونيستا بظلمة و اگر باوا هبانا إلو حاضري كوا هم بدشكري هم بجداري هم عبوري يعني اقتصادي وهبانا بله غيري باناكي تاني وجبو خاطري قو أب الظلمة هابش كي يعني أن تشي بوكاري بكن إيرو بيت أمبار بوكو مالي سيونيستان نخن ناب دولتين نخن ناب مسلمانا هو مالا بسكتين قدخا بكن أبدا هي قو كريبانا إيرو تشتغل سيونيستا إيش كستبانا أما مالي سفاقا قوي كرم كير كم دميزي من ستاتي ما أحوي سيونيستا بخوارني إيشجاكي وانا مشروبات وانا كي خوارني وا دترجاني وا جلي وا مغازي وا عم فاكرينا وكسر شيء يكي مسلمان قراد بيت بجرك أبناء نامه دنبجي يتى بنشعب كرن تجي فرن وبشكل كي أو إنسان بباندور كرن. بله. معلش. إيرو حالك يولدنا. إجا وقع قنقول انقلاب الحمد لله الدنيا الرابية إن شاء الله وهي رسالة انقلاب خلقها يا جلايا. إن شاء الله. خدای جوارازی به بله جدوبا خبرك وهاجي دخوين سري خبر ددن مصر
سعودی عربستان قطر تکلیفک وها کردن الحماسه را حماس به شرط چکی خودینه و چکی خود تسلیمی دولتا فلسطین یا فرمی کو تیناس کردن کو محمود عباسه لهم بر رژیم سیونیست برات بر خانه دوی چاخی يعني 6000 إنسان شما مرن يعني يجي مهرم برياوي حتى حفتي جوت ما هي أمبياد بيجن برياوي أوقا شما مجادلة هات داين شما أوقا رجع أول دبرة تسيم ببن و ريل رجماسيونيست وكن شو محمود عباس جبو رجماسيونيست نه کسایتی که ام بیجن تعلقیه نه بنده و صدق الپیشیاویش خو پیشا سیاستا نتانیاهو و چخه وی تفگره وی مجادله وی تکوشینی چما هات داین او امی هر حال دمی برسن. بله يعني أنا تدي حالك وأف دولتي عرباتي دانا از أولي في تشتي بيجم از باشي در باسي سوالات أبمم يعني أف روجي باشين أف روجي كي دروجة أردن بگویا به اوچاخا او بالون ارزاقی آلیکاری دجور هوای داویجه سر غزه داویجه جیه کی وسا به هفره قوردینالی تدی به اذن اسرائیل و لشکر اسرائیل دولتا ترور به اذن وان خو اوچاخی وان ناچن ویدری چند پاکتا باویجن دیساجی بجمار به اذن وان داویجن و باویجن کدری دیسا به اذن وان داویجن ویدری او دجور دا عینی مسئله کتدی مرو نیکه داویجه معصیه و مرو پارن کی بسری و داتینه که معصی بیکی و مرو بگره او که عینی بوی شکلی بوی منطقه برچینه انسان درد کمن در واجبو که یعنی اگر ظلام ماوه رئیسی مالی ماوه درد که واجبو جزاریه خو یعنی لوقکی نان به مالی مرنا خود برچعوه خو وانجی داوین جیه کی وسا کو وانج نوان مالا یا مولوزا در کون و لشکر اسرائیل جوان میدان ببینن و بعد منه که بردنه که بیکوژن yani ev baz didin xwarine wana jî berdidinekî wî dikujin ev ya jî ew yêmê ku divan rojê paşîn da Ürdün da vêje ji wan re yani wan davê ji nav malê wan derdixe ji bo koterî werinekê û İsraîl jî berdikê bikuje heta tedî belkî we jî dît çend malê ku ya em bên reîsê wan yani mêrî xwediyê malê heyatê ye چیه جزاری خورا تربکی آروان بینه کتینن نوازار که خود تب هجوم دکنه که کیف دکن لچپکات کن خداوین سر و ایجارجی تدی تربکی آروان جمرا آنی و نمر چوب ساخی هات تربه آروان یعنی آروان آنی تشکیدن اتنه یعنی یک جی مثلا تدی ام بین یعنی گنجه کی 10-12 سالی دما رئیسی و مالی اوه باوی بلکی شهید بویه تربه آروان تینه دیوی حمیز دکه و پاچی دکه دوی که ایجارجی تدی تربه که آروان جمعه آنی ایجا ساخ فتلی هات یعنی دوی که تدی ساخ نفتلی جی هر آروان سه جانه خود سر بده ایجا از وار مسئله تا او مسئله دولت عربا تدی بتوی سعودی و بتوی قطر جی تدی حتی آنها مرد دکو تدی چی بلکی چند قرشاج ادنی چیتر ولی نوسانه اوجی دبن کنترل امریکا ده وقتی که ببیجن امریکا چه ببیجن نکاره جوی خطا امریکا درکنه و امریکا جی تدی نیاری اسلامی و لپشتا اسرائیل و حتی کدری ازنی بدوان بیجه تدی آلیکاریا حماسی و مسلمان و غازی و حتی که ازن بدهوی کارب نصاب کن تدی او yani merv naxwaz navê jî bide ser zimanê xwe ew bi xîretê Sîsî dibêje eger ku Trump bixwaze dikare di îro da derê Refahê veke û tedî alîkarî û yardım û kamyona bişîne gazê lê wê derê quqlayî yani çi eleqete li wê çexê til wê derê bi navê dewletkî bi navê Misrê bi navê seroktîk til wê derê yani ev kedine ev rezîltiya xwe dî ve naşêrin jî îca vana
يعني تدي أو رازلتيا كاتني كي چند قات رازلتيا وان ويداتر عباس تدايا محمود عباس بخو سري خو بيل كريا سرتوان ديه او تشتكو انا تسري غازي قنم بعزت بالشرف او جي تشتج ده سيوان تدكن دمرن اما سري خو بيل ناكن سري خو خوار ناكن بلكي جبرتشينا دمرن اما سري خو ناكن جهيري اسرائيل وامريكا بلي عباس محمود عباس بخول ويدري هرما ويد جيكو دبن تسيرا ويدا جويا تديل ويدري دولة فلسطين او تمثيل دكا هر رو خانيه وان آوائي وان خرات كن روش كي دبجه كاچمات وي خاني خرات كي تلويدري اردما الحاق دكيت ملتي فلسطيني جبر درد خيل ويدري جي عيني في تشتيد بردوام دكا بله يعني عباس لبر إسرائيل نتشكيه عباس نتشكيه سعودي عرب أمريكا جي نتشكيه قطر جي نتشكيه اگر کو حماس برسینگا إسرائيل در که و إسرائيل باش دزانه کو کینگی بخوازه من داره تبات کاره بستینه و بستینه جی جبر وی او جي بيشيا خو نابينن او قرالي وان جي دبيجن هما ام قرالتيا خو حتى كو امل سريبن تدي اسرائيل بلانكي بروغرامكي بروجيكي كو بكا 100 سال بيشيا خودشن مشت بتملي خدا بيجن اوان قرالي عربا جي دبيجن هما كو قراليا مجد سما درنه مشتي امرن شون ايدي كو اسرائيل تتكو هرما مو دولتا ما وكيدني هنكيدني تنت كمان أمريكا تكذبكيش خو أنا جيت دايا بلد بيجي هم روجا خو خلاص بكن تمام عالم إسلامي أو رايدار دولة مسلمانة دوي حالي داره يعني دوي برد زماني مدانه و وقت وكيدني كين دوي أوزانه وهاجي بيجن يعني لوي در دماغو سري بيستو دمه هاي غزة خبر ددن يعني د دولتي كو كتبن سنگا هاف و بهيزي وان دنگي هافن حتى يكشي ايدن بشكي بهيستر به ام بحثا هر دو هيزا ناكن مثلا من ويدر نابيجن چما قهرماني اندام حماسي هاتنه كشتنيا شهيد كرن يعني ام بحثا خلقي سبيل دكن ام بحثا خوارن ناهرن تكبه هندر يعني 2 مليون انسان ده هرمكي ده ندعردا خدانه رژما سیونیست شخوا توری خویایه ام پید زانن دولتین در دورا و ناهلن خوارن تکه یعنی ناهلن زاروکه کوهین 1 سالی 2 سالی محتاج به شیرن به ماماینه وانا ام يعني ام ویاد بیجن يعني بلکی لسر و مسئله يعني اویا حال شر اویا حال پفچونه که نه حال شر و پفچونیه اویا حال کو رژما سیونیست وان فروتیا بشكل كي خصية بن باندورا خو اوجي تمام عزتا خو شرفا خو وجدان خو فروتيه و بشرفن بحيثيتن بعزتن شخو عزت لباوان نپريه و ناهلن خوارنكي برا خوارنتكي بهندر برا ملت غزه د مال خدا خوارنكي تاسكي خوارن ببينن يعني او حماسي دبر هفدن الشرط كن اندامي حماسيش بي شهيد كرن و او ديش دربه بخون يعني دماكو د هيز دبر هفدا بن شر بكن اويان نغمج بومه يعني اميجي حماسي ام بيجن بازني بدن اميج بيجن حماس وا ايلمي وهاكر و امسي شارو جدن بيجن و سياحة اندامي حماسي جهات شهيد كرن او جي بسر فرازي بسر بلندي اوي وان ببشيرن جنازي خو امي اوقا بيجن ام نابيجن رجما سيونيست شماوي وحشت اكر لورا هر دو هيز دسنگا هفدانه لبالي تشتيكو رجما سيونيست كه تشتيكو وان دولتي فروتي دكن في ملتي جبرتشينا قردكن يعني افيان نحالي الشر يعني ركز نبيجه لا حالي الشر ومسلمانتي لا حالي انسانيتي انا جبري مسلمان عالم اسلامي او كسي كنت دي ام ديفيجن مسلمان تدي مقاسكي بريغو كا ايمانا وان چقا درجه يعني مصر بيغو حماس تينن روجه ببرا حماس شكي خدين جبو خوارن تكي تشكي يعني تشكي دوري عقلا يعني او زيلتا كنت انا تخوزن حوالي خو او بكن وي حالي
بشرفي بعزتي او تشتكي ايري انا على ما يعني اوروبا انساني وي يعني ايرو كتشابماني جينيكاكي لألمانيا جبلكو دستك دايا فلسطيني تدي دركتي او يعني يروش كرنا ودستك داي ودقرن بوليسي ألمانيا ملي ويقرتنا ويبن حفسي ده حفسه بيه هنا يعني يك دور 3-4 سالي يكي 5-6 سالي ده سبيه كورين هنا آني نسون دوی برا سبیه خوب ببینم و ببین حفظی یعنی نکم نکل سری وی هیا نه تسترکی وی هیا و پانتورا اما ج انسانه یعنی او کسی که العالم اسلامی دوی از مسلمان مج پری مسلمان بخیرت درکت بله یعنی yani em Türkiye jî şermezar bikin divê ebne serê de çend roj berê milletê xwedî ujdan milê ku indî ujdanê wan tehemül nake dilê wan şewite xwestin herin ber bi küllî rêl wan girtin nehiştin herin dengê xwe dernexin heta qismekî ji wan xaîn hatin îlan kirin Muhammed Emîn Yıldırım însanekî çixa hêja ye însanekî çixa ji bo İslamê xizmet dike ev kesê ku naxwazin bi şeklekî rayedar û destelatdar bêne rexnekirin ser wan bê xeberdan wî xaîn îlan dikin yanî ev halekî ne hal ev halekî êdî dûrê aqla ye yanî dev ji Müslümantiyê berde yanî aliyê însaniyetiyê ve ew nemaye millet dilê wan şewite ew em ê ji serokkomar vê bixwazin em ê ji kî bixwazin em ê ji rayedar em ê ji destelatdar vê bixwazin ku bira rê wernevekirin ya jî diyarê xwe bişînin wê der alîkariyê bela bikin ya jî keştiye xwe derxin rê bira herin alîkariyê bikin em ê wekî din ji kê bixwazin heta êvarê em bi milyona derva bikin werevar bikin qîreqîr ew ê hikûmet bêje dewa ji xwe pirsgirêk dernakeve û ew jî wekî min gaziyê dinyayê dikin bangî dinyayê dikin tişkî pirsgirêkekî tune ji bo min na pirsgirêk heye ji bo destelatdara mesele ne mesela ku derkevin bang bikin û her malê xwe lazım e divê der gavê dîtbar bê nabetin kek Seyfeddîn Hemas do dîsa gaziyekî kir bangekî kir ravin piyago yani vê dawiya heftê roja înê roja yekşemê roja dişemê roja şemiyê derkevin meydana lêbelê yani ji bo ku derketina meydana tesîrekî li rayedaran destelatdaran bike yani divê eylemên çawa bêne kirinêdî lewra nêzî salekî ji xwe em dertên meydana nêzî salekî em van tevgera van mücadeleya texfîf nakin yani ev hêjan e yani millet daima hişyar em dihêlin dertên meydana bi hindikayî em reşê xwe zêde dikin em reşê xwe aşkere dikin em sefê xwe aşkere dikin bi dengê xwe derdora xwe em hişyar dikin evana hêjan e lêbelê dema ku hikûmetê îdareyê serokkomar nexe tevgerê em ê heta kê der bi vî şeklî mücadela xwe bikin براستی یعنی حماسê wextê ku ev dengeya derxiz ev bakir ku gelî însana gelî ehlî vicdan gelî însanê xwe derkevin skaka derkevin kolana dengê xwe derxin dengê xwe bilind bikin hem ber vê zûmê dengê me derxin dengê xwe derxin wextê ku piştî kasî kir eger ku di bala me bê hemen divê demê de çi bû Suudi Arabistan çi kir hinek êrîşî bariye me dikin ê leşkerî di wê derê em dimeyzênin yani rayedarê Hamasê derket gelî xelkê me Urdun gelî xelkê me Urdunê em dixwazin ku hûn yani vê ambargoyê bişke û xwêre bo gelî xelkê Misrê yani her wekî ku Hamas ev bangaha ev dengeha derxist ev gaziyaha kir çiqa Müslümanekî veya însanekî xwedî xwedan
لها دوري ديال اخبار الدنيا دركت كاكا وايغو استجوهات كن حتى هناك بدوزيرا ايريش سنري مصريرا قبل دوزيرا خو كتا غزة يعني تشخاصي جو حماس دنگي هاكر افغازي هاكر هم تميزن اللي جبهه دي دنگي تشخا شيطانك في بشار كده دنگي وجدك مثلا إمام كعبة يعني فتوى دارم سعودية دركت وشة بو برشيبون جغملاتي غزيرة باشا جبون نفسها تسكية بكن جبون عملي خو حسابي خو دنيا آخرتا خو محاسبة خوش بكن بو برشي تفكر يدو تهتلو التحسيل بكن يعني وعزك أولو خطبك أولو دا لا عقل الشيطان هكذا ملكة سورتون سيس مصري دركت بويا أوامر سربتنا سنور ما نقرتنا مسينور نقرتنا مدري نقرتنا دري بكرينا هكذا بشتي في غازي كنا هماسه أردن وهناك أهالي مصر شكرن الطيارة يعني هناك ما في ياردم بو خاطر بو شعب مسلمان شعب الدنيا بتيجي بدن الطيارة آبتن أو شيء آبت تشي هي كوسيونيست ده حاجة بو خاطر بو يعني مسلمان ده هناك شيء خاص هر رواية خاطرين فكان خاطر خوش بو واجش يعني شيكاغو حماسة أب الغازية هنا كيكت أم دميزين شيكاغو غلامكي با فروتية سروكي فروتي هذه أو جي دنجيخو درتخل براسيلو يعني تشتغل جاهي حكومتها وج مزني إيجو مزني المسلمات هذي بوانا نمايا لورا دماغو هفته جوتمه دست بکر سروک سیونیستا نتانیاهو درکت تلیاف الواجان قرون الجيخو سر پرتغیخو دنگ خود دنگ نکن شعب خمت بکن آن ونولو تكن هناك تشتغل تي سريوا من بين سريوا جي لورا سروكي تقول تاي سروكا كي يقول هم برسيونيستا مجادلة كل لبنان السوري الإيراني اللي حتى التركي إيريش يعني خوستن جوبكن الناب دولة أوروبا في خاصة الناب دولة سلطان بوبا شكرن أبي سنة أنا كي شهيد كرن مش بو خاطر يقولوا إيرو تشتغل مثلا أجر جو إيرو يقول بالا ما بي هر جماعة کو حماس ابو عبيدة درد كده خطابه كده أمريكا ده هي دهجة مثلا دولتها کو أمريكا يعني إنساني يردم وقفة إنسانية هي الكارية بنابه بنابه نا غزة ويا فاشو يردم بلد يعني أما أول لشكري ويقوي يردم التالين المحافظات في شكا إيرو إطرافيه هنا تبي شكو سلاحي دانا ما قوتي أخطي قو حماس إيريش وبكي وني وانا كي شبكن وني نوا شيء إيرو خلقي برشي زاروكي بچن جمع لشكري تبي دستيوا ماش بكن تبي تشكر دارم وجمرة خوارنانيا أو زاروك أو صبي 10 كيلومتر 12 كيلومتر بمشي في خاصة بريندارة في قواتها برشيا تشي ويدري قد يعني كيلو مقارنة تشتكي من كل جرات فتاخو نكاي درجة سؤال كرة بقر بناجي أو صبي شيء يعني ها وقتك وحماس بيجاز بنبي خلقهم هيدك يعني بنتي وقت ما قلت هذي جبار رجمان نمان لو أبدا جيم روجا ساز بنا سازيا واجبو شيء لهمبر محافظة دولة سيونيست قلبي ساز كرن بو أمنيتا ويا مش بو أمنيتا قالي خو خلقي خو عرضة مسلمانة هيلو أجر بو طالع 1948 وبقي وحتى نهاج
اگر بگوتن اف سیونیست کتب به عرضا مسلمانه و به قصه اشغال بکن مسلمانه شهید بکن عرضا مسلمانه اشغال بکن گرکه حاضری که واناکه لشکری حاضری که واناکه بچه بچکداری و آبوری و سیاسی هبل اما بميزه كرجو ذاتنا اما سكتشت بيجي جازيا خد كيني ملاتي مظلوم ملاتي درشوات ملاتي بو به ظلمي وجداني قبول بله وقتی نابری هات دو دخیمه هی که سیف الدین یا براستی اف وشانا مدد سر اکران مدد دیمن و ویدیو جار بجار ودگرن یعنی اف زارو که کو ایرو حالت تیدانه شبکه رادکن هنک امبیجن تاسو تباخو و سحانا و لهیویا خوارنه کینه او جیوی وره نه و هیوی آنها خیاد کن یعنی دماکو دنیا الهمبر و گاوه کی ناوه جه یعنی هر ترلی هر امبیجن بلا و مصیبت امجره مستحقن ev rewşa ku îro miletê Gaze tê daye belkî hatiye asteka wisa êdî ti dewlet ti rayedar ti kar bi dest nikarin destê xwe ji vê wehşetê bişon ev sebeb ne siyonîst tenê ne êdî rejma siyonîsta nîne sebebê vê wehşetê dewletên ku îro دنیای دا حکم دکن او سببن دولتین عالم اسلامی یک و یک تف سببن دولتین کو ایرو جیران غزنه سببن دولتی کو جیران بحراسپینه سببن چما سببن لورا پیشی لوی وحشت دکارن بگرن و ناگرن یعنی دریا جوی وحشت را اوت کن دما کو و وحشته به شکلی بردوام بکه تمام دولتی کو ایرو وان دیمنا دبینن و لوان و وحشته تماشا دکن و گاو ناویجن تف سبب و وحشته نه کس برا دسته خوشه نشو ناوی و دولتی مصر به ناوی و دولتی قطر به ناوی و دولتی ترکیه به چه برا و کس نکاره دسته خوش و وحشته بشو ام قوتا من ندگیشته رژما سیونیست و بمباران کر رژما سیونیست به تمام هزا خو هی نه چاریک دولتک وک ترکیه به تمام هزا خو هی نه چاریک دولتک وک مصریه نه امبیجن نیو دولتکی در دورا خو دولتین دنن جبر به ری پرن نه امبیجن ام ویج هیوی ناکن برا ترکیه فروک خو تیاری خو درخه هر بمباران که رژما سیونیست نه برا ریل پنجی گمی هزار گمی وکه 4 گمی خوی شارژی بوان را بشیند بحر سپیدا بحر ناونتوی کو کس نکاره دنگی خوشتراب که هر قراخ غازه اولوی در آلیکاری بلاب که رژما سیونیست و چما پیش ثبت کار بگیره به خو نه اولیقه ون بهزا خو نه اولنه ترکیه مصر قطر سعودی عربستان اردن بیلشکرا فامیلیکتری قیون بخون نه اولنه ون بهزا خو ون پری خو ون به جغرافیا خو استراتژیک بوان انرژی چاوکانین انرژی پری خو ون خو نه اولنه کو شخص کی تن نتانیاهو ناوی کو امری سریع هشته دا و حکمی دکل سری دنیای وندنجي خود در ناخن ونتف مسببن ونتف سوچدارن ونتف شريكي في وحشتنا امتف شريكي في وحشتنا امتكارم بيش بيشن سبي سيويكي تباخي سيويكي تموزي مها تموزي روجك وك سبي ما خبرو آگاهين شهادتا اسماعيل حني استندبو رژما سیونیست لإيراني بسبب برنامه كي کو میوان بول ایرانی اسماعیل حنیه شهید کربو
örgüt û rêxistin ya jî em bêjin mücadele bi seroka em bêjin muşexxes dibe, bi seroka şax dide. Hamasê şaxa İzzettin el-Kassamî jî û şaxa siyasî jî yani elbet kesayetên pir hêja wek em bêjin Şeyx Ahmed Yasîn piştira em bêjin wekî Şehîd Nîzar Reyyan wek em bêjin gelek lîderê wiha hatin serê tevgera Hamasê lêbelê İsmail Haniye ji bo Hamasê sembolek pir hêja bû yani ew bi temamê malbata xwe ku xizmeta miletê Filistîn kiribû ew sekna wî hem ji alî siyasî ve û hem jî li ser miletê Gaze li ser miletê Filistîn tesîra wî piştî şehadeta wî jî yani dengekî pir mezin da yani wê êrişa hovane ku lê hate kirin û derheqê İsmail Haniyê de çi dikarin bêjin? Belê tedî di dunyayê de û tedî rêxistinê ne İslamî ne İslamî ew lîder û serok û însanê ku tedî namdarin tên zanîn û derdikevin pêş bi wê hereketê cîkî wan ê giran çê dibe di wê rêxistinê wan de li gelkî dunyayê wextê ku ew serok û rêzan diçin car carna tilê dinhêrî hereketê wan jî pir bi paş da diçin ya diqedin bi wan dewam dikin bi wan diqedin belê elhemdülillah em li rêxistina Hamasê dinhêrin yani ew lîder û rêzan û kesê pêşkêş rayedarê wan yek diçe yekî din şûne wî tije dike yani hereketa wan bi paş da naçe elhemdülillah ev ya umîdekî ji me re vira yani yek çû muheqqeq şûne yani bi xwe re perwerde dikin perwerde dikin û kesê ku karivin wî barê giran bidin ser milê xwe pirin wê derê elhemdülillah ev jî umîdekî ye ji bo kesê wê derê jî û kesê dunyayê jî Müslümana tev jî belê tedî ev cihê İsmail Haniye hinkî ferqlî bû însanekî muhterem bû nerm bû ne fena tedî em bêjin însanekî ehlê dîplomasiyê bû ne fena em bêjin Yahya Sinwar bû yani leşkerînî bû yani neyarkî fena İsraîl zalim û nezan tedî ji xeynî xwe kesî qebûl nake ne xasim Hamasê qebûl nake ku neyarkî ne bi mîslê bi rengê İsraîl viya kesî neyar viya jî kesê İsmail Haniye nedikuşt çünkü ro ku were li ser mehsê kesê ku tedî meriv karibe pêra xeber de neyarê meriv ve jî yekî pêra bêxeberdanê meriv dihêleye meriv karibe pêra xeber de û bike îcav bike ku tedî li ser mehsê meriv rûnî İsmail Haniye însanekî wisa bû însanekî ku pêra bêxeberdanî însanekî ku tedî li ser mehsê rûnî însanê ehlê aşitiyê siyasetê û dîplomasiyê bû belê İsmail Haniye terefkî wê din jî hebû ew terefî wê dinê jî muhacir bû li derva bû û bi temamê malbata xwe di xizmeta İslamê û rêxistina Hamasê da bû milletê xwe da bû belê dîsa alîkî wê din jî tedî ew pêşkêşê Hamasê tebûsanin belê viya ji bela ku daha bêtir belkî malbata wî jî malbateka fire bû zarokî wî jî pir bûn tornê wî jî pir bûn carkî tedî me lê nihêrt di carekî de çend zariyê wî sê çar heb kurê wî bûka wî tornê wî di carekî de yani çavê me li derva li wan digeriya me nihêrt li Gazeyê derketin li wir şehîd bûn bi hev re şehîd bûn yani tedî meriv ji xwe re digot
يعني أو يجي هالحالة زاروكي وان دربان يعني زاروكي درخن دربا هندكاي أو دولهية أنا هندك بقى هندكي يعني تدي هندك زاريه وان دربان تدي بمثال أو بافشو برا قرب كبشونه يعني أوجي تدي خدمتها إسلامي دانه وحماسي دانه يعني جبوك تدي وان أوجي بين محافظة كونه بافشو قرب كبشونه جبوك خدمتها دين وإسلام وفي رخصنه ببردوام كرن شعبي مرب لويدجاريا يعني مرب دقو يعني محقق وينك زاريه وان تدي نل دنابوي آگری غازه دامن وقتی بخواستند کاربون در کتناجی دم نوان خواستیه نه افنا تدی رزانی وان سروکی وان فنا اسماعیل حنیجی نخواست نگوتنه و دگوتن جی تدی خبره شهیدیه وان کو بهیست گزاریه میشه فنا اوزاریه سبیه کو دگازه تین شهید کرن یک سبیکی زاروکی بچوکشی سبیه من زاریه من ای مزن ای بچوک تبی تورنه من یک حفکی جوانا چهتر نینه خویناوان سورتر نینه یعنی او استقامت و استقراره که تدی نشان داده الحمدلله اویه بون نمونه که وی هندان اول تاریخی دا هات نویساندنه بله تشتی که تدی اتخوازم طرف ایرانه دا بیجم يعني طرف إيراني جار نمر بلادن هيرا يعني تدي إمكان دولة الدستة تدهنه وإمكان وسا بيشتا شونه إمكان إنترنت شاغية وتلفون وقمران يعني تبخازي تدولة خو شار آلية بكي بني كنترول خو وتعقيب بكي يعني الناف تدا استخبارات أو ساعات جي كنت كتدي جند أولوية داوي محكمة تين عيني فنا تدي مسألة تركيد في أدرسة تسليم بومباي تينت كن حميزاوي يعني بله يعني أرفان حالة بشتي ويجي يعني از كرتاسي بيجم يعني إيران تمام إسماعيل حنية بفي شكل بفي رنجي شو بله وقتك وحربوي وإسرائيل دست بكر يعني قالك إنساني ويه معقول جدا يعني بله يعني الاشكري السياسي دمكي خياتك كو یا نکارن بیچاره مانه لنبروان انسان دناف خدا کوان ایشاد کن یا جی يعني حسابي خويا بيش ناكن يعني بله هي جيت اشتني عوض ناف إيران دا چه دبن بله مالا وابا كيك سيف الدين پكيكي تمثيلا بجي چكي خوا داني پیواجه کنو دست فکریه هر دروج هر دو آلیا دستر به مسئله داخیانی تینه داین ایروجی ج آلیه رایدارن دولت حکومت داخیانی یک هات داین بشتی وی پیواجه بقدر ایدی و صلاحیت کی و بیجن آشیتی کی دناو ملت ده به ساز کرن به رنگی داخیانی کی دانه ون پی پیواجوی چواد خوینن بکربت چه یعنی او هی مسئله شولی هنه براستی هی نزلالی هی دوی مسئله ده لبله لگوری تخمین آمن پشتی کو پارلمانتو دست بخوات خوکر و کمیسیون هاتا آوا کرن و هیدی هنتش در کفن میدانه پکی که وی چرنگی چکی خودینه و بکربه هره دولت گرانی خود ده سر پی دیجی لازم اوجی چکی خودینه بوی رنگی دشه جوی عالی جی داخیانه که هنای نا ام جی پکی که جدانه بوی رنگی داخیانی ددن اون سر به هر دو مسئله چه خوازم بیجن کرم کن بله که فاتی از خوازم و سر مسئله محمد لی هنیه بیجم كرم از دوره سوالی و جواب ده وقتی ما هي جبر خبرنا کو لهفدو راس كرم كن 2006 دا يعني بانتخاب هاتو سري سمبولا دولة فلسطين بو دربا عاوز يقاستا عول محمود عباس ذكر اوش غورا ستاندن دوره نكيزي سيونيستا وشيد يعني سيونيستا خواستن
حماسي وتمام سروك حماس حولي رابن بوغد بيش دولتك فلسطين اختگو بيساس كرن حماس حولي دتنبي بلاني سيونيستابو اما وينش سري يحيى سينوار كي رحمه الله او جي اما او جي شهيد كرن لبلدنا مصنع هذا سروك خلاص نابن رحمه خدي الوضع امين ام جبوه يعني دولتك تركيا ترورسوز تركيا daha doğrusu Türkiye ortaya bejin devlete be terörü yani xozi ev kelime hanaki ev söz hanaki ev galgar hanaki hiç bana kotan ama maalesef şu hap sal bu Malatya Kürt binave ve terörü eziyet binave ve terörü haksızlığıyla tekirin her nev'ida yani dışı çende da, zaman da, hak hukuk da maalesef Malatya Kürt gel aliye insani ve aliye aboriye ekonomi ve gelek çansala paşket bajar xarabun eftişlerden alime milleti bana vaziyar nana buna ama şey bu. Bir saate bir da vaziyar ama terör şöyle rabi. O eftişte go ilo gave go hatna abetin jiki başır. Yani bu huzura milleti ma bu piş etna milleti ma و جبو زاروک ما نسل عمی پیشتا انشالله ام بيجن و بخير به لورا شركي فرچونه که بیشی قریجی و وستن بکن مالی کردا و لسر پشتا کردا بکن دنیای دا و کرد بیشی تی وستن بدن ناس کرن لکه که ولو چیبو اما انشالله ام بيجن ملاتي ما کرد مسلمانا اهلی بهوریا وأهل غيرتها وفي رقاي في بريني رقابك زمانك نزيكتا شخوش طرفين ملاتي كرد واش طرفين كرد قابي وهاتنا عبيتن إن شاء الله خرانا بن أما أم دينا زانب إلو دجمنكي بدين بأول دجمنكي مشريك و سيونيزم إلو تيسيرا مدى لو رام دميزينن شقا قلكي قو بندست آنجی که درک حقیقی و ظلم له هاته بکرد بنابه بر رژیم دموکرات و سوسیالیست و کمونیست و سایر ام دمیزن ایلوسیونیست بشد بمه و خلاص کن همه عرضه دنوا همه علیکاری دنوا هم رابن پیا و بکشنو بدن کشنو بشوطه مثلا وناكي عاول عاصفة سويد السوري ده بس بيكر بري وناكي مثلا خصوصا لبنان الشيعي والسني كن فيش يقول الولاطين العلي كردستاني أو مثلا أشتيا هات خبردان أم ميزن تنو فسادي ش ديسا جسيونيستا تكتبولي وللسوري تبلي هبدون كرن حتى أفتح بناها جدي أو لشكري ومريقا تشجع في لحظة واناكي شون بس تعرفت واناكي جوارك حتى أمريكا هالو يعني أمريكا هيو تجيتي تركي متفقية منها تناطوه دا في حوالي منها تركي تسوري دا الرزا أطوه فكريا يكي وكا يعني احمد شارع هاتيا يا تركي دكي بو خاطري ولو يعني اف باستا پرچه مازن دستوری دا دسته ترکی دا بو کدینا باپیمه همش بو امنیتا سیونیستا چد که دبیجه با لشکره سلاح بچک دستوری يعني استادگه و یفگت بچه بسیله خدای نابد متحق ندابد سوشال تكي اشترى استاذ بكم يعني مشترى هنا تشيرو كوت لو تشيرو كما خلاص يعني مثالك جناب سوازن بيبيج مثالك دبي استاذ بند لامر استاذ خص لامر خصي كفايه هذا مش كفايه هذا باطلي اسلام جي كيسكي زيرا هجان شاني استاذ بند كر ونخديش
شخص بريكا خو ندا اساس بند گوچما ولو چينا به گوچيد به گوت كيفا ماني مجي كيفاتان يعني إيرو أفسازيا قلنا با ولاطين مثلا دان كردستان تركي وأف أشتياق وأف قابق وحتنا بدري واشتي إن شاء الله ندوي هر نفش لولا شقاي إنسان كي دلخواست ذي مسألة دا يعني بوزيتيف تشتغلي لنجيخ بوزيتيف حقيقي نظام مثلا يبقى يعني أبغو نظام مجلس دا وكيلي وانا كيانا ومسيونا قو تام جوابا أبو باجي كتشكن يعني ويا أندام دانا في كوميسيونيش بو خاطري قو أب حركات هري سري حتى يعني أوي العراق مثلا وخلقي قو كوچبر بكون إلو تونا ولاتي خو هنجوانا بله يعني أوي محقق هن أنجام دركبن راسته وخباتين بارلمانتوجي وهن ريل ما فكن جبو خبردان سر في مسألة پیشروج ویچ نشانی مبدأ امی سری خبر بدن که اکتفادین مالا و آوا سه دقیقه مایه سر به مسئله خوازم فکر بریز محمد باران جی بسینم یعنی به آوایی که دما مسئله سوری و یا پکه شخوه پیده و پکه فرقوان شبدو تنم بیا باش دزانن لبله او بشکل که دخوازن جهودو جدا بحسبینن ترکیه ویل همبر به پوزیشونه که جواب استینه و کرتایی سیچال بله انا تدیم مسئله سوریه جد و عراق جد و ترکیه جد و تمام دولت اللي داره دولت يعني مسلمانه دیسا ام دویژن تدی ام شخص جن نرازی بن جن هرم مسلمانه دولت عرضه اسلامه يعني مسلمان اجی اسلام اجی بخوینا مجاهده خستندیه وان داره آن چقاس خاین جل سر وان دولت آبن بله عرضه اسلامیه مسلمانه بخوینا مجاهدات یستندنی بله تدید وقتی عثمانی دا دولت غربی دولت امپریالیست جبوک یک بونا مسلمانه او ذهن مسلمانه دا او anlayış ümmet zihni wan derxin û tedî yek bûna wan ji navan erda rakin û her yek serê xwe cuda cuda bikin dewletê biçûçik ji bo ku karibin hukm li wan bikin. Sînora danîn pelişandin. Sînora danîn û piştî wextê ku sînora jî danîn gotin tedî yani ti em bêjin ti Sûriyeyî إذن العراقي إذن التركيي إذن الإيراني يعني إدي جبر درباس بقو السعودي عربستاني إذن قوت قطري الكويتي وصبي شكلي تماما برشا بچوك كن جبوك سفيرو الواخن كي جاني بخوازن ليخن كارفن ليخن إذن بجي حيران علاقة وجنين سينوري تايرية مع علاقة وجتنانية يعني سينور نالا مدانين سينوري نالا خراكر امریکا جی چند ایالتن و دولت اروپایی جی سینور نوا خورا کردن سینور دانین نالامه ایجا آنها مشخوب چوک کردن ایجا پشتی و بچوک بونه هیچ مرامزند بینن دولت مثلا یک دولت کفنا سوریه دویژن هیچ مزنه ام هنکی دیج بچوک بکن ایجا دویژه ت کرمانجی ادنه دویژه ت درزی ادنه دویژه ت عربی ت وی شکلی پرچه هنگی دیج بچوک بکن ایجا دوردا از خوازم ویتشتی مثلا کردا işte hanine serivan ki aniye serivan o ana ke eminin o piştaxo bu an giredin ev devlete emperyalist anin seri kurda vakti ku sinora ji biçuk kirin devlet ji biçuk kirin illa her henkiya devlete danwan beli eko kurda kirin çar perçeki bu vakti ku Osmanlı jevda ket kurda hususi kirin çar perçeki bu devleti Avrupa'yı emperyalist ni bu İngiliz bu eko ana em piştaxo bu an giredin evninin eko ana wan evlana em divijin em yani misal az divijin peyade icabından az Türkiye bkan berabde ve İsrail alim bkan ya Amerika alim bkan tamam serçava bir ali tabkin eko tekrin perçeki bu bale براوی خبردان یا داوی به مالا و آوا دفرا مزم که کسیفتین آرمان مالا و آوا سرچاورا جبو بشتر بونا وجی
تماشاوان نێژا ئەم vê heftê jî hatin dawiya bername xwe heta heftêkedin bimînin xêr û xweşiyê da emanetî Xweda bin.